Kei te whakarite te kapa waka ama wāhine o Horouta mo te whakataetae waka ama o te ao. Me te aha kei te whai hua rātou i te tainga mai o tētahi o ngā kaihoi tino toa o te ao ki konei ki te āwhina i a rātou. Anei rā a pōtaka maipi me tēnei pūrongo mai ka rāpiro. Te hoi whakapapa paunamu a Horouta. This week is about gelling and kind of setting ourselves a benchmark. Determination and it's just really a mindset thing, really. Just complete, let's make sure we hit every change, everything. But that, once again, that was a good race. We've just got to look forward to the finals. Te kapa kei te taumata tike mō ngā taumaha, I hoki mai ki te whakaawe I te whakataetai, I te hononga mai o te toa hoi waka o mua o te ao. I had a really good opportunity in Tahiti, but then Kiwi sent me an email and a phone call and said, do you want to come and paddle with us for the world? And I was like, hell yeah! Te kapa mūrau o te tini, winarau o te mano. Kāre pē tae te ki te titiro ki tu atu o Horouta, nā hoki mai anō pēa te takoto o te manuka ki roto o tērā rohe. O tira kai roto, kai reira hoki te o ngā autaia o tēnei tau, ara ko Vesna kai reira hoki e hoi ana. Ko Vesna rā o ko Kiwi ngā kaihoi wahine tere rawa o Aotearoa. Ko te karapu waka mo o Horouta I mau I te taonga tike mō ngā karapu I te whakataetai waka ama I te tau kua hipa ake nei. Hoi ko te whakataetai waka ama o te ao te whaenga matua ka tū ki kānata. We're really preparing ourselves for Worlds, and this is kind of part of that step in moving forward with that. Like Kerry said, we're using the Nationals as our benchmark to see where we're at, and we're just going to build and go for gold at the Worlds after that. Kei te kimi tonu a Horouta I te kaihoi kotahi mo te kapa, mo te whakataetai o te ao. Pōtaka maipi, te karere.